Okay, your microphone in Aquaba, Kings TV G Sports, na enobe pimu ewo Nsoatreman nyasem ketwa kra ha fans no ewo ha yi pa nyasem ketwa le kuma se Asante Kotoko ba na fe womo eni yomo former player former coach Maxwell Kunadu ni team a fe ni Nsoatreman FC di ababe boy ni ye fans ni bi eni di nkomo kakra na ye hwe predictions ahodo me no fe osen e me David uwo kruma ya pacho am kruma ne team ben na wo supporting me supporting Nsoatreman me Nsoatreman supporter secretary. Oh, okay, supporter secretary na nkasa na ne say bibia ya manaso efitete okay and game no say na we expecting no o match and ya bowie I say be here replay they can abo match ya bo na nra aye kunindie ma Nsoatreman by all means you be keep clean sheet na ya win the match with 3 points in the here mo bo match ne nra ya bo match ne nra na ya nti bia mehwemi say no ya bo no nsu ase ansa na we say am from mama na pia ni was nti replay na obehwe no nti na esi ye ne ya win ya win 3 points na wi mo bo match ne nsu ase awie ya bo no ba bia cause ye dey ne nsu atere nti nsu mu na be bo nti ya bo no nsu atere wi dada nti na replay ne ya behwe nti replay ne ya hwe no mu se goals say na epiem goals no say download na be 2+. Download na be da goal na 2+. Download na be da ma 2+ goal. Madam bra wa fa ni mu dia ne bra won so be gina ha bi aha gina mencha dawani re camera no yes papa o say download na be da ma 2 goals plus na ye download nso 2 need we say download 2 more goals download na be da ma 2 flat. Okay, yeah, that's it. Papa also brave. See, I tell my man so ha. But to mommy, Gina say, only one them. So one papa go so I will be shaving. And then I was expecting there. Oh, she camera no. Me pacho me expecting 2 goals for Nsoatreman. Oh, she no be who say mommy see 2 goals for Nsoatreman. Me pacho me expecting 2 goals for Nsoatreman. Yeah, flow saying. Ophelia. Who kruma ya? Pacho. Oh, okay. Yeah, that's why. Was it 2-0 for Nsoatreman? Many are bra ye military kakra. Aha, na Gina say na fin. Aha, obi who yes. Many are also flow saying. A friend Maxwell also name Mrs. Stana ona abon nim na Debbie mami afa camera yani mani ntwa mi nko aha be gina also be kasa bibra Nsoatreman ba ya no business sen bra be gina me nche wa ha na ye hwe isco hese ye dem kama na afin aha yes de bibia timi si ye gi ani anu yes o say Stana on okay and match no dey na we expect and the match ne dey Nsoatreman last season omotra Kotoko na ye ni jesu on be fa draw ha ana ye ko mo share season win so Nsoatreman ye form ni ye coach ni ye good nti nane dey twa mo 3-1 mo sha Kotoko 3-0 twa mo 3-0 3-1 adena download na bedam nko me ntiase download they encounter with Bruno team bia no 2+ goals the first ane mana onya babuno ha ne de ofiri Bruno ha onya ofiri Bruno ha so no be boy ti Bruno team by all means Bruno team be show. Oh, okay. Yo yedamase okay ma yewese yene fans ni bi ebedi nkomo David aha okofo David akwaba be gina ni say gina wuni enchen ha mame aha yes ebi akwaba yeah ma mi na bibia boko bibia from match na dey na we expecting ne oh yeah expecting say Nsoatreman ye bedi nkunim omo ye den omo de ka ba ko be kofi omo be ye den omo ntimi nti victory for Nsoatreman yes sir. Oh, okay. Enti ahobo be na maya wo fi say victory for Nsoatreman Kotoko nye team kitwa o yenim sa Kotoko last year ba omo ba ha na ye draw this time around so omo ma me atu omo fa yeso ma me atu yefo ya ye training na bomb paye ya ko coach papa players papa omo beti ma match Kotoko boot for gina obe ka say this time around no yenim say yenim dey be Nsoatreman dia okay yeah that's it gina say yewia okay nti fans na ne omudi nkomo no papa wo twi nso brai aha
na yeni nkomo hwe ne se the game no me papa ma yeni nkomo kakra bacho gina ha we gina se ya na face camera na mame agyan bacho e frozen e frame me kwame damoa bacho dan ho kakra na o se frozen kwame damoa opani kwame damoa ne team simienu na e bo support wan we support Nsoatreman Nsoatreman for na papa mo fa mo ho adwen na ene game no say na wo hwe ni mu se besi akọ game no de Nsoatreman sha ebeboy ala on ti ase Nsoatreman sha ebeboy ko pe bruman koso o ti ase bruman koso se bo mu 2-0 yes opani we si match no mabo awi 2-0 also si 2-0 e de no mahu yehu ne pere win no yehu ne pali win o ti ase okay opani da mo ayeda ase okay yeda opani da mo anso ase se ono nso ede ne de atimedi aba secretary wase me twato na yemfa wusi last season obi a ball draw ha bia this season oba age 2+ goals last season the chamber ball draw has oba share 2 now no Legon cities for ball draw o share 2 into here trend na Kotoko so ball draw into why expect goals e dey show more what team can say 2 goals plus and they wow 2 goals plus team be ball draw last year bia they share 2 goals plus okay yeah that's pa opani also bre na yeni nkomo yene fans ni bi edin komo ewo aha before game no ebetimi ahye ase na ye hwe ba ko mienu bi for the first time Kotoko supporter Kotoko supporter bra Kotoko supporter bra omu bu agumo so nti so bra omu se omu chemu 2-0 dabi 2-0 ye se Nsoatreman 2-0 ye frozen Elvis Ufri Kumasi na baya na wo haya omo say last year team obebo draw wo ha bia no this season omo mani 2-0 omo di free be chem dia ban Nsoatreman ende omano enti mo ahobo abe na mo so mai e de abo ahu ne ba te ba bia da nyenti ni abele pa ba bia Kotoko da nti mo ni abele nti ye ntwemo mo kula ye ba je 3 points na ko okay ye da se pa ene dia wonso dia ba obani yes also ma ye ni nkomo me wo Kings TV G Sports so Ghana fo nyina hwe ye frozen ye frame Paloma ben me kakra o support team ben in fact me a Kotoko supporter oh okay but Nsoatreman na me free enti say ya ba mana so ide am so me ginem Kotoko pa serious ide say inde me de masem nyina ma nyame ye beto bia no me pe because and no the one sama nyame me gina amana so say Kotoko win a manije Nsoatreman win so a me pe they say ball no Kotoko win because Kotoko na yesisi nka menya nka Kotoko win but amana so win so a okrum ba jiwani okay ma me ne papa ni nkoma papa mpacho we de wada roma papa bacho dan wani se camera ni ni yeah opening bacho frozen from Kingsford Abraham Hene badodo from Kinabe okay opening Kinabe rest de ekwedi amana so a sure and o game no we expected yen onkunimdie ma Nsoatreman Kotoko de ombahasi a menyini so mo ye bia esese ye bro mo spa na anije kese koso Nsoatreman last year on be ball draw wa ha afi ede na modi agu akwama afi se omuntimi nsa me ball draw so wa ha afi dia hosesi papa ne ne edian nante de bobo taxes a coach ede agu akwamu ene mpaya ye de atawo mo chinti bedin kunu draw ma Nsoatreman be o expect score line saying eba 2-0 against Kotoko obi aka 2-0 mo hu bia na dabi o moment kura me de obi mpaya mabone te say 2-0 no one way kura betwa faso abrosa oh okay opani ye da say okay Kings TV G Sports City opani de ohwe ni ba bia no introduction ye feel saying Pastor Nana Poli that's you Nana Poli almost omu twa mu 2-0 oh one say this season no so also we really log ni ya status no o share away home team Nsoatreman that first and now here away team so Kotoko that first and in away performing team any home performing team na ebeshia me free Kumasi na eba match ni team na baba me the only Kotoko supporter
me na last season mo bo me Doma Aduana Stars support no Kafra me ba bia Kotoko be ko bia me di akire this e bia me ni Ghana ha okay na na de me de me say 50-50 enya dra me pe enya win so me pe lose the empire here eno ayanu ma bo fix match wa Accra afa 3-1 yanu minim tima obani pacho ote yanu ma me Kotoko ni me kan say yanu ma woni ni pakoro nti de yanu no yanum wadawuma o ma muni mo ba o league log no so aye ni yanum team yanum de o ma muni mo nti no o Ghana team awasan woni mo no de o Ghana team awasan Ghana me ka say gunu a o say 3-1 na say o mu wo ho enra me ya ma say fa win me share score line team ya na Accra we ni 3-1 no e haso ye modi o to sa na atie oh okay uju mako na odu kradi ukora ubo crowd kuti ara gobo ni din munia ti etwi mako ya ye moye David udi ubo kuti anwum ni nyina na odi uchu mako ye okay nti na yeso nyame ya aduma ye be fa win bibia be fa say earlier submission na 50-50 na say we said any film sa na tie udi tie me kasa no me say home performing team ne ne bebo yeah and away performing team so na ne home performing team ne bebo enti media me match ne de me nyawe na me pe ni me jina ha nyoma num bi team no me ne marketing kiti bi wo ho a ya rebuild oh okay wo he team na na me ni o coach ni o problem pa because say yakoko fa baba yaya so far me see a team nim play piano ni ball chen no akra ni play ba ya mane mo Justice Blake Ghana ha center back bi ani ho on play ya mane mo enti me nyema bi hono ma me ntie coach na say ba do ewie match we okay so wan fo mu ansa mo ne ewie match na ye be share hukuma se de o bia be ka kire no enti 50-50 oh ane de man say be foreign okay ye be foreign ye da se me da se pa one man supporter no lo se ba bia Kotoko wo bia wono nso ewo ho okay dafa bet ni ye ni nkomo e we ye den the set okay okay maja ye flow saying but o midin de kwaku kire me opani jina say na face camera na mami ene o amana so ana wo krobia no ba bedru si atra wo bunu manim de na no o kasa me kan bunu su de se na nya bunu ni na ze bunu na tie amana so na amana so na o tete na okay ye tie pomo ye me kan na mum so ba be kan ya ye beje wo so na ze o wo pom na Kotoko apie ho asembe ni besi mo Kotoko abepie ho no abepie ho kwa yima wa ko pie ni so no na o me sisire kwabrafo wate dem kire wo opie a no tini pom na wora o ya Kotoko ndi Kotoko no se utu achi a uti dem kire ya se utu achi ni se mewo atwie na pe no twie no be dan ono ni indulgence okay ndi na mu be hu ni ebeko scholar na yesen bra na se ade acha mukora yetu odi acha Kotoko yetu ya di acha Kotoko yetu na Kotoko for players ma me kan no kranchiro me say Kotoko for players no bempom nyina ya mere oh okay ana wuni ulo chirim ni me chirim ni amagine hu mukuela ene ne kalu ene ya ya mere be nyina ba ya mere nia ba ya mere o ba ya sese bi se mpeduasa kraso antebura e sheki Kotoko ya ne abebo ama momo ya yi bra nya botre ye bibia no 2-0 monye ni ye kura no 1-0 okay yeah draw pa na say be don't think about that last year on be pick draw how and this year say ye what the scientific and the thinkable I mean, I don't know how to describe coach. Coach didn't need describing it. Thinkable and scientific, thinkable, honorable, everyable. All the bobo ni na coach. No, coach ye team. Nsoatreman na oba Nsoatreman so. In fact, nananom assembly members, unit committee, Nsoatreman nyina gina tum. Me de adwuma na hye ne nsa all ye adwuma na supporters nyina de be bibia ta na chi no. Bra monye mi yie a yede ache mo ne dadua wei 1-0 okay yeda sepa KCVG Sports ni fans ni bi na mo chiro ma dwene se 2-0 against Kumasi Asante Kotoko ne enti yeguzo we se de ebesi akọ